थु मोदी सरकार नेपालमा छिक्ने थु थुक थुकिदिन्छु होइन सबैले थुक्दा हुन्छ यस्तो यस्तो सरकार यस्तो लिडर यो नेपाल सरकार जो जनताले तिमीहरूलाई यहाँ माथि यत्रो माथिसम्म पुर्याएको छ नि जो जनताले गर्दा तिमीहरू यत्रो माथि बसेर आफ्नो पावर होल्ड गरिरहेको छस् नि सब जनताले गर्दा हो जुन यो अहिले प्रोटेस्ट भइरहेको छ नो करप्सनको बारेमा हामीले हेलो फ्रेंड्स तो আপোনালোকে ফেসবুকত বা ইউটিউবত দেখি আছা নেপালত যে এটা আক্ৰমণ হৈ আছে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যে কিবা কিবি কৰি কেনে আপোনালোকে যে দেখি আছা ইউটিউব ফেসবুক এতিয়া মই এটা ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিয়নো ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব কিবা কিবি এপছো বেন হৈছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ যে ফেসবুকৰ দ্বাৰা দি কোনোবা ইনকাম কৰা আছিল আৰু এনেকুৱা ইউটিউবৰ দ্বাৰা আৰু এফালে ইনষ্টাগ্ৰামৰ এনেকুৱা অলপ প্লেটফৰ্মৰ বাহিৰে কোনোবা ইনকাম কৰে কোনোবা কৰিব নোৱাৰে এইটো বাদ দিয়া এইটো লৈ নেপালত যে কিবা আক্ৰমণ হৈ আছে সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈ আছে কোনোবা যদি নেপালী বুজি পোৱা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব মই নেপালীৰ এটা ছোৱালী ভিডিঅ' বনোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপডেট হিচাপত লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ এছামিছ লেংগুৱেজে ফাৰ্ষ্টত ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিবা যদি মোৰ লেংগুৱেজবিলাক অলপ কিবা বেয়া হয় আপোনালোকে মাফ কৰিব হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি এছামিছ কথা যে মানে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু না আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু নেপালৰ মই বেছি বুজি পোৱা নাই মানে নেপালৰ কথা আৰু না নেপালৰ কথাটো মই একদমৰে বুজি নাপাওঁ মানে হিন্দী মই চেনেলতে চাই কেনে অলপ বুজি পাইছোঁ আৰু না যে নেপালৰ যিদৰে বাংলাদেশৰ পাকিস্তানৰ বাংলাদেশৰ কিবা কিবি এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছিল না কেইদিনমান মাজত সেইদৰে মানে নেপালতো এনেকুৱা হৈ আছে মানে অলপ কিবা আৰু না সিহঁতৰ প্ৰথমতে কি নাম আছিল সেইটো মই দি আছোঁ আপোনালোকৰ পিকচাৰ দি আছোঁ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আৰু যোনে শুদ্ধকৈ বুজি পাইছা এই ভিডিঅ'ত কমেণ্টত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো সোনকালে আমি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰাকৈ অলপ চাই লওঁ বাৰু কি কৈ আছে थु मोदी सरकार नेपालमा छिक्ने थुकिदिन्छु होइन सबैले थुक्दा हुन्छ यस्तो सरकार यस्तो लिडर यो नेपाल सरकार जो जनताले तिमीहरूलाई यहाँ माथि यत्रो माथिसम्म पुर्याएको छ नि जो जनताले गर्दा तिमीहरू यत्रो माथि बसेर आफ्नो पावर होल्ड गरिरहेको छस् नि सब जनताले गर्दा हो जुन यो अहिले प्रोटेस्ट भइरहेको छ नो करप्सनको बारेमा हामीले हाम्रो बाउआमाले कमाएको ट्याक्स कहाँ जाँदैछ ट्याक्स कहाँ जाँदैछ भनेर सोद्धाखेरि यत्रो गोली हान्ने स्टुडेन्टलाई गोली हानेर मारिरहेको छ लिटरली गोली हालेर मारिरहेको छ क्या यत्रो बच्चाहरूले आफ्नो नेसनको लागि आफ्नो फर बेटर फ्युचरको लागि आवाज उठाउँदाखेरि आफ्नो भोइस रेज गर्दाखेरि गोली हानिरहेको छ अनि जति पनि यो मान्छेहरू छ नि लाइक पोलिटिसियन यो नेता के ब्ला ब्ला के हो तहरूको बारेमा मलाई यस्तो थाहा पनि छैन होइन म पोलिटिसियनमा छुइनँ पनि मलाई त्यसको बारेमा मतलब छैन पनि तर यो कुरा जुन छ नि यो प्रोटेस्ट भइरहेको छ नि नो करप्सनको बारेमा अनि यो एउटा मान्छेको मलाई नाम थाहा छ मलाई एउटा मान्छेको विवेक थापालिया हो कि थाप्रे हो मादरचुत तँसँग मेरो भिडियो आइपुग्यो भने नि होइन तँसँग मेरो भिडियो आउँदैछ भने तँलाई डेट थ्रेड होइन माछिङ त तेरो घरमा आएर जलाउनु मन छ बुझिस् नि अनि जुन तैँले हाम्रो आमा बाउलाई तैँले गरिब भनेको छस् नि लिटरली मेरो बाउ विदेश बसेको 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो कि 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो 20 वर्ष विदेश बसेर मेरो बाउ धनी हुनुपर्ने कि त गरिब हुनुपर्ने त गरिब होस् गवार अनपढ मादरचुट थु माछिक्ने साले खाते मुजी हुन त हो तेरो बाउ एउटा मात्र छ तेरो बाउको त टाउकोहरू धेरै छ नि त होइन धेरै टाउकोहरू छ नो करप्सन भनेर हामीले आवाज उठाउँदाखेरि जनताले आवाज उठाउँदाखेरि गोली हान्ने थ्रेट दिने घरमा आएर अहिले थ्रेट दिँदैछ अरे
जनताले गर्दा पावर होल्ड गरेर बसेको छ नि यो जुन सरकार छ नि सबै यो पावर हामीले गर्दा पाएको होस् त अहिले बुझिस् नि सबै पावर हामीले गर्दा पाएको होस् हामी जनताले गर्दा पाएको होस् हामी जनताले गर्दा पाएको हो राजा बिना देश चल्छ देश चलेको पनि छ सरकार बिना देश चल्छ नागरिक बिना देश चल्दैन बुझिस् यति कुरा बुझ तिमीले जति पनि यो निर्दोष मान्छेलाई तिमीले सुट गरिरहेको छ नि जति पनि तिमीले सुट गरिरहेको छ दिस इज नट फेयर यो राम्रो कुरा होइन पुलिसदेखि हामी सेफ छैनौँ पुलिसदेखि हामी जनता सेफ छैन भनेपछि हामी कहाँ जाने आफ्नो सेफ्टीको लागि हामी कहाँ जाने हामी सेफ छैनौँ लिटरली मेरो हातहरू सबै कामिरहेको छ मेरो हातहरू कामिरहेको छ मेरो म बोल्न सकिरहेको छुइनँ दिस इज टु मच मलाई बोल्न मन पनि थिएन मलाई बोल्न मन थिएन तर यो कन्टेन्ट होइन यो बोल्नु पर्ने जरुरी छ आफ्नो भोइस उठाउनु पर्ने जरुरी छ प्लिज जति पनि मान्छेहरू प्रोटेस्टमा जानुभएको छ प्लिज सबैजना सेफ हुनुहोस् स्टे सेफ भएर के बस्नु सेफ हुने वातावरणै छैन नि त वातावरण पनि छैन आफ्नो लागि आफ्नो नेसनको लागि आफ्नो लागि लड्दाखेरि आफ्नो भोइस रेज गर्दाखेरि यहाँनिर सुट भइरहेको छ अनि जति पनि यो लग्जरी लाइफ तिमीहरू बाँचिरहेको छौ नि यो नेपो किड्स एन्ड देन के भन्छ आई डोन्ट नो जति पनि तिमीहरू यो लाइफ बाँचिरहेको छौ नि खुलेर भन्छु होइन हामी खुलेर भन्छौँ हाम्रो पैसा हो त्यो हाम्रो बाउ आमाको मेहनत हो त्यो जति पनि मान्छे छन् जति पनि दिदी बहिनी दाजुभाइ बाउ आमा जति पनि बाहिर विदेशीको छ नि सबैजना सबैको मेहनतको तिमीहरूले रगत खाइरहेको छौ बुझिस् नि तिमीहरूले रगत खाइरहेको छौ तिमीहरूले रगत खाएको छौ तिमीहरूलाई पाप लाग्छ यति कुरा बुझेर राख तिमीहरूलाई पाप लाग्छ तिमीहरूलाई निर्दोष मान्छेहरूको तिमीहरूले ज्यान दिइरहेको छौ तिमीहरूलाई पाप नलागेर के घन्टा लाग्छ यस्तो गाली हान्नु मन लागेको छ केही गर्न पनि त सक्दैनौँ सक्ने भनेको हामीले आवाज उठाउने हो तर जनता एक भयो भने नि तिमीहरूको सरकार चल्दैन तिमीहरूसँग पावर छ तिमीहरूसँग बन्दुक छ तिमीहरूको गोली छ तिमीहरूले त्यो गरिरहेको छौ तिमीहरूलाई पाप लाग्छ यति कुरा भन्छु तिमीहरूलाई पाप लागोस् तिमीहरू मर्दा पनि शान्तिले मर्न नपाओस् तिमीहरू किरा परेर मरोस् तँहरू किरा परेर मर्छस् माच्नेहरू किरा परेर मर्छस् तँहरू बुझिस् नि जति पनि तिमीहरू छौ नि यो धब्बाहरू देशको सुरक्षाको लागि बसेको धब्बाहरू यस्तो सरकार नि भयो छ्या তো বন্ধুসকল লোকফৰ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ল'লা আৰু বুজি পাইছা ন মানে এনেকুৱা এটা হৈ আছে মানে নেপালত বহুত মানুহে খং উঠিছে আৰু বহুত মানুহে কিবা এনেকুৱা ছেড হৈছে কিবা কিবি হৈ আছে মানে নেপালত যে এনেকুৱা যুদ্ধ হৈ আছে সেম পাকিস্তান সেম বাংলাদেশ এইবিলাকত যে এনেকুৱা যুদ্ধ হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰু পাকিস্তান যে এটা যুদ্ধ হৈ আছিল সেইদৰে এটা যুদ্ধ আমাৰ নেপালত হৈ আছে মানে আৰু না প্ৰধানমন্ত্ৰীটো বোলে ক'ৰবাত ডুবাই না ক'ৰবাত পলালে বোলে না আপোনালোকে নিউজত চাব ভালদৰে আৰু নেপালটো বুজি পোৱা নাই ভালদৰে আপোনালোকে যদি এইটো জেড বুজি পাইছা যদি নেপালী বুজি পাইছা আপোনালোকে এইটো চেনেলত মানে কমেণ্টটো ভিডিঅ'ত জনাই দিবচোন তো কি ক'ম আৰু না আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰুকৈ আপডেট লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে অলপ জানিছা চাগে ন হিন্দী চেনেলত বা এছামিজ নিউজত আপোনালোকে দেখিছা নেপালত যি হৈ আছে কি হৈ আছে মানে এইটো অলপ বেয়া আৰু ন আৰু বোলে এপছ এইটো সঁচা না মিছা এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে এপছটো বোলে বন্ধ হৈ আছে না বেন হৈ আছে ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামটো বেন হৈছে ঠিকে আছে মই ভাল পাইছোঁ কিন্তু ইউটিউবটো বেন কৰিব নালাগিছিল কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপবিলাকত ইউটিউববিলাকত পঢ়ে ন অলপ চলপ কিছুমানে VPN ইউজ কৰিও চাগে কিবা ইণ্ডিয়াৰ এপছটো লৈ কিবা ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চলাই আছে ন এতিয়া শুনা পাইছোঁ যে ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব বহুতে বেয়া লাগিছে যে আগৰ পৰাই চলাই আছে মানে নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কি কৰিছে জানিব নোৱাৰোঁ আৰু কিছুমানে কৈ আছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰো এনেকুৱা হ'ব নেকি ইণ্ডিয়াৰো বেন হ'ব নেকি ইউটিউব ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ইণ্ডিয়াটো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো এটা এপছ বস্তু ন চৰকাৰে যি কৰে কৰিব পাৰে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্টলি এতিয়া নেপালত যে হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত হ'ব না এইটো ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি কিবা বুজি পাইছা আপোনালোকে চেনেলটো যদি নতুন আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব তেতিয়াহ'লে সোনকালে আহিম নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বন্ধুসকল মই এছামিজ ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু বড়ো ভিডিঅ' লৈ আহিম দুটা মিক্স হ'ব এইটো চেনেলত
তো সকলোৱে এছামিজসকল বড়োসকল যোনে নেপালীসকল মোক ছাপোৰ্ট কৰি নিব মই এইটো চেনেলত এনেকুৱাই ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু না তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই